Fl-aħħar jiem isem pajjiżna spiċċa mħammeġ madwar id-dinja kollha wara dokumentarju fuq stazzjon Franċiż li żvela diversi skandli relatati mal-bejgħ tal-passaporti Maltin. Issa, dokumentarju ġdid Olandiż kompla jiftaħ ferit oħra kawża tad-deċiżjonijiet ta' Gvern Laburista. F'dan id-dokumentarju kompla jinkixef l-abbuż ta' din l-iskema ta' bejgħ tal-passaporti bil-ġurnalist imur iħabbat fuq bibien li suppost fihom jgħixu dawk li xtraw passaport Malti imma ma jsibhomx hemm. I'm looking for Mr. Dimitri Ipatov. You don't live here? No? No. Okay. No, I'm sorry. Okay, grazie. It's empty? Yes. No one lives here. No. Is anyone living there at number 3? I actually never saw anyone come in and out of that one. So it's an empty house. No one lives there. Dan minkejja li suppost biex wieħed jikseb passaport Malti irid mhux biss iħallas eluf imma wkoll jgħix f'Malta għal perjodu ta' żmien. Fost dawk li jippromuovu l-bejgħ tal-passaport Malti hemm ukoll Dimitri Koċanov, professur barrani li huwa wkoll konsulent tal-Gvern ta' Muscat fejn jidħlu l-passaporti. Mal-Olandiżi huwa stess jammetti li m'hemmx għalfejn li wieħed jgħix f'Malta biex jakkwista passaport Malti. It's absolutely clear if we speak about naturalization that there is no requirement of residence or presence. Meta kien affaċċjat mill-mistoqsijiet tal-istazzjon Olandiż, Koċanov der skomdu u ħarab milli jwieġeb. The Investment Migration Council paying you. I'm not on the payroll, but I don't discuss That's the fees difference. issue. Sorry? I never discuss fees and I'm not ready to continue this interview in this way. Ma jweġibx lanqas dwar ftehim lill kunsill illi tiegħu huwa chairman iffirma. What the agreement is about? I'm not in the position to discuss the daily business of the Investment Migration Council with you. Il-ġurnalist li ħadem fuq din l-istorja jiddikjara li sakemm ikollok basket mimli flus tista' ssir ċittadin Ewropew grazzi għall-Gvern Malti.